анан Якутиянын суугуна көйүнүп атасызбы анан? Yok yaktı soğunabı. Yaktı yılında da. Biz kaçan 43 yılda bayağı soğuşta çe. Atam ekendik soğuşta. Kayсы soğuşta? Atam. Oldu. Atam ekendik çe, ulatam ekendik 43 yıl olmuş gerek. Korоче, Sibir'de. Bu Novosibirsk'den berirek Kemerovo деген şehir var. Ha, canında le. O жақында. Автобуспен 8 saat, 9 saat sonra. Ана ошо Кемеровода жатканбыз, жатсак. Түн ортасы где-то түнкү саат 1-2 болуш керек. Бүт казармадабыз да. Баары жатат. Мен мындай кулакка наушник салып алгам. Наушник? Ооба. Наушник салып алып, музыка угуп жаткам тартып. 43-жылы наушник салып алыппы? Ооба, сөздү билбөчү. Наушник салып жатсам конкретно эми кайсы музыка ласковый майды угатсам керек. Ошону как раз Шатуновдун ырлары катып чыгып аткан. Белая роза деген. Бирге эле чуркап атышат эне. Мен ойлоп койдум, деттер келген го депчи. Бирге эле баары чуркача да мен аякта дерске жүрдүм да. Жатам бир аз айын. Чаң чурчуп баштады, кантип элечи казарманын ичинен. Көрсө немистер бомбалап атыптыр да. Бомба? Мен наушник менен жата берип, ал бомбаны үнүп калыптыр. Сызган бойдон чыктым міне. Ласковый майды угуп. Ооба, уже наушник суусам эле даң болбочу чыксам эч ким жок. Баары качыптыр. Анан эме элестет, уже немистер танкалар менен талыпка келиптир. Мен жалгыз. Жанымда бир эки нормаль ишеничтүү бала болсо чыгып качпайт болчумун, мен эркекче айткандачы. Анан качтым, билесиң го, таптаза жүрчүмүн, аппак майка. Кардан ак майка көрүнбөйт да. Вот ошондо сууктайт. Мен баягы жерге жаттым. Чалкаман жаттым да, чтоб көрүп жатайын деп мүмкүн. Бет кызыл да меники. Ак карды бетиме мүнтүп койдум. Денеме ак карды мүнтүп койдум. Жатам. Это 1,5 сааттай жаттым го. Баягы немистер көрбөй өтүп кетишти. Өтүп кеткенден кийин мен турсам элестетем баягы. Мен жаткан жерге кадимки кар эрип менин көлөмүмдө. Чөп чыгып калыптыр. Жашыл чөп чыгып калыптыр. Ой, кадимки жазындагыдай чөп чыгып калыптыр да. Кеттим урбалы ошо. Немистер өтүп кетишти. Ага. Какой азыр Гитлерди пленге түшүрүп келелекте токтото салды. Канат байке. Тетиги Митхун Чакраборти деген тирүүбү же өлдүбү? Өлгөнбү? Митхун Чакраборти танцор дейт. Митя биз ошо Митя дейбиз да. Өлгөн эле баягы Фейсбукка кирсем Жими өлгөндө обсуждение кылып жатат го. Өлгөндө мен өзүм барам да. Бияқта мен бар. Жууганга даже мен киргем да. Кака? Жууганга мен киргем да дейм. Биздикинде эле экен, мен бияктан ана Кыргызстанда мен чыктым. Жеген көз эле чыкканбыз биз. Өзүм вертолетумда айдап алып. Ала эмне жууганда эмне кыргыздыкындай эле экен салты. Окшош кетет бир-аз. Өкүрөбү? Өкүрөт алар. Мисалы мен өзүмчө эле кыргызча эле өкүрүп бардым, кайра митикомо деп. Тигилерчи кантип өкүрөт? Тигилердин өкүргөнү башкача экен чыгып туруп. Өкүрүп барып. Жууганда эмне кийим? Жууганда жанагы мен кийип жүргөн шлепканы көрдүңбү? Ошо шлепкасын берген, анан сүрөттө пальма көйнөгүм бар го. Ошо пальма көйнөгү бир сыра кийимим берди. Андай бизди эмеге алып кирди да. Булар да көмбөйт экен да. Өрттөйт экен. Жайга ким барат деп койдум. Тиги биз досторуман ким барат деп болояңтайт го. Мен сен каарулусуң, Сикекоң бар же, Стивенекоң бар же. Сен барсың. Ой жок, булар да жайгазбайт, өрттөйт экен да. Бирден отун көтөрүп эле бара беришет экен. Аякта өрттөп келди, андай тамакка киргиле деп калды. Жакын досторум тиги Амитах Баччанын үйүнө киргизди да. Анар ким? Белки актёрчу Индияда. Кошунда турат, маңдайчысы байлар шактыр. Райондук ошо крутойлар Амитах Баччанын үйүнө киргиле деди, кирсек. Аптын сый коногуна эме тартат экен да. Буй болсо ишет экен, бизде учат тартып атабыз го. Олар да буйволдун башын тартат экен. Ким отурган бир үйдө? Аякта мен, биягымда Боло отурган, биягымда Жекичан отурган, жаштар отурушта. Башты кимге тарттың? Башты мага тартты, ошону айтып коеюн. Эми алыстан келдим мен. Кыргызча эле койдум башында эле мүлжүн, мындан тең жара экиге бөлүп эле, уйкасын сыйрып, кескилеп, чыныга салып тараттым, круг айлантып. Анан бир кулагын кесип, эшикте ойноп жүргөндөн
Jimin özün barasa rekkadança. Ne? Rekkadan. Alburasını yapmadım ben. Kişiye gelen. Artık yemesin. Gözünü çağırdım. Bola vardım. Bola yankar. Ben gözde şöyle. Bir gözünü çağır. Jekişan öğrendim. Camı görüm Jekişan dedi. Arjağında jetli oturttu. Aa, fitriyerek de otlanlar verecek. Jekişan uğrak dağı örüp koydum. Yemesin. Tam bayın. Bunlar da bir zaman önce ayaldırma erkekler çok oturur ki. Tangayın çağırıp Angelina Jolie görüp koydum ben bana sayma. Vay oldu. Kalken muhta odat. Nazır oy qotup turup ordursaң, hiç toktolbay turup bir söz tabat hazır. Hazır. Kanat beke. Kanat beke. Kanat beke. Sizdi çoğun ulakçı bolgon deyt, uşu çim bu? Ya. Çoğun ulakçı bolgon deyt, çim bu şu? Kim aytad? Elder aytat qoy. Tart çıktı. Bir okuy ayt bir beş. Baya. Былтыр. Burada ağzını kep. Oşuk orgamızda. Oşuktan olan. Göldüm ballar vardık. Ulakka. Oşukta jaktırda ki ulakçılar orkunda. Aldığa meni koyuyoruz da. Ulak talaşıp kaldık bir vakta cana. Namaz. Yaz dilim var. Oşu ulak dalıp çaptı talpanın arasına gidip gitti. Kakke bırak özüngüne alınızı dedi. At beni çapkılap bıraksam. Yok ulak. Gün görüyorsun bir yağım varayım yok. Bir yağım varayım yok. Yağına çağıp karap koyum yok. Bir yağına çağıp koyum yok. Bu yemine sıykırçı oldu. Artından vurup bıraksam benim ben. Ulaktı. At içine var git bıraktırdı. Olmay Kemal. Ağzın mı çıkarsın? Janağı hemeni ayt berbeýsmi Jackie Chanlar menen janağı kino aktör Van Damme'lar menen dagly şerneleşsiz boşlar mı? Anýany. Kimdir? Şol pakaliyadagi ballarda. Jackie, men, Jean-Claude jaş ballarda. Jean-Claude giyin koştu Jean-Claude. Bola jakşı bola. Köp süýleýdi. Ya. Köp süýleýdi. Bola diýilene joş kinoda da şunday jaman iş bolsa düşeni sonuň işide. Şolar oşenneji za bıýyldy nime bolçu da. Bu Жаңы жылдык tamak bar da bizdiki жылda. Жаңы жылda kim bermek? Jekki bermek de Jekki Chan. Allah 2'den 1 de bizde. 2'den 1 жылkı soyup diýap. Jok şunday ele 2'den 1. Uça tartasyňlar. Ustuqala uça tart biz Kırgız seýret çalgamyzda. Jekki menen jetliye körmekde. Diýakda virus çykyp kalbady, koronavirus şuna çalyp. Kalke uşunda kaldy, kanday kılabız diýip bizden Kırgızstandan Sokak gözde Soltoç. Soltoç göz ladny. Kayda kalbagan akça dep. Berip salal diýemiz şernesin. Berip salal da bizde koronavirus çykdy. Goy enen elge zaman görüp, el orasy şerini berip jürem menen zwezdalar çakypdy. Ýakda tutup ketmedim ben. Bilmem buyursam o koronavirus bitse çakırabızga bir ton. Anan men de bir kızıktam o. Şerinde bolgondan ayakta dile kiçinemde içip neme bolot da tura. Ana muştaşa getesiňermi kedi? Janagy muştaşkanda. Kim gıyın neme oşularda misal sizlerni şerneleşlerden janagy sike. Yok barle muştaşkanda ýerde çatak bir tartın turatdy menden. Bolboy barsa jatkara çabak. İştereňler. Jol bola kızı var. Joş hissediler. Özünçe dur. Sike menen Jackie Chan'ın ızıldaşıp ötüp. Şiliden otur varsın. Çalpayıp otur varsın. Andan hiç kim çıkmaydı ondan. Orka teke menen. Tele menen garap bırak öyle sıylaşat. Жақсы, мұны дағы емеге шығарып қойына интернетке. Менің жойып шығарып. Тартып алып. Дағы эле катыштыңар го анан ошо. Тиги Рембо, Сильвестр Сталлоне менен. Сика менен бе? Ал Сика менен 98-жылдан бери катышпыз го. Сикеңер ким? Silvesterçi, biz Sike deyiz de. 98'den beri kaçmışız.
Yani hazır kanday aldı dostum den soğuluğu emesi içip jüret dep bargaçça alып barıp jüret dep attılar. Qanday desem, içkende деген neme болуп кетти, звездный болезнь деп коет да. Жакшы көтөрүлгөн. Анан кийин жаш өткөндөн кинолорго көп чакырбай калганда кантип эле дук түшүп калды убагында сике деп эле баары эле теметип турчу да сыйлапчы. Сике брат келтат деп эле. Кийин мен эч жакка чакырбай калгандан кийин духу түшүп эле. Ошо муну деген алып барбаган жери калган жок. Асыл башка алып барышты. Андан тети Казакстандагы Үсенбай эле Георгиевкада ошол абышка алып барып жүрүштү. Бостерде Мира деген аял алып барды. Арагын токтотобуз деп бак аял итти чуркады. Токтото албай койду. Азыр ичпейт го. Качканда таштап салды, тренировкада таштап салды. Өкөңөр сиз Ремо менен чогуу качка бердиңиз беле? Бердим деп жүрдүлөр. Чогуу тренировка кылып деп. Энеңдир ой. Качка бербегенде эмне? Атаң алмасы. Тему энең эмчеге көрүнөт атат. Конкретно бердик качканы. Азыр деле берип койм мен. Жалаңыш качка менен эме. Сен тартып